Dobrodošli u naš dnevni program. Počinjemo sa napetim mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije u Ženevi. Prvi dan razgovora uz posredovanje SAD-a završio je bez proboja. Analitičari smatraju da dve strane možda samo igraju ulogu pred predsjednikom Trumpom. Rusku delegaciju ponovo predvodi nacionalistički istoričar Vladimir Medinski. Tenzije ostaju visoke jer se sukob i dalje odužava. U sportskim vestima Paris Saint-Germain je napravio impresivan preokret u Ligi šampiona. Parižani su pobedili Monako sa 3:2 nakon što su gubili sa 2 gola razlike. Borussia Dortmund je također dobro počela play-off, pobedivši Atalantu sa 2:0. Real Madrid i PSG su među ostalim timovima koji su pobedili u svojim prvim mečevima. Na zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo Nemačka je ostvarila istorijski uspeh. Johannes Lohner je osvojio zlato u bobu dvojcu krunišući svoju karijeru. Nemačka je zauzela čitavo postolje, osvojivši zlato, srebro i bronzu u toj disciplini. Italija je također proslavila zlatnu medalju u biciklizmu na pisti posle 20 godina. Sada se okrećemo važnoj političkoj i društvenoj temi iz Kanade. Nakon masovne pucnjave u Tumbler Ridgeu, transrodna zajednica postala je meta lažnih optužbi. Internetom se šire neistinite tvrdanje koje nepravedno povezuju tragediju sa transrodnim osobama. To povećava tenzije i diskriminaciju protiv ranjive zajednice u teškim vremenima. U Francuskoj zemlja je potresena debatama o političkom nasilju. Smrt 23-godišnjeg desničarskog aktiviste izazvala je oštre reakcije. On je preminuo nakon tuče sa levičarskim aktivistima, što podstiče polarizaciju u društvu. Evropska unija pokrenula je zvaničnu istragu protiv džina u online trgovini Shein. Ovo je deo širih napora EU da reguliše digitalno tržište. U Peru privremeni predsjednik Jose Harris smenjen je samo 4 meseca nakon što je stupio na dužnost. On je treći peruanski lider u nizu koji je uklonjen, što ukazuje na političku nestabilnost. Razlog su tajni sastanci sa kineskim diplomatama koji su izazvali skandal. I za kraj delimo tužnu vest o gubitku ikone građanskih prava. Jesse Jackson, legendarni lider u borbi za jednakost, preminuo je u 84. godini. Stižu počasti iz celog sveta kako bi se odalo priznanje njegovom transformativnom životu i nasleđu. Ovo je bio naš dnevni rezime, hvala što ste bili sa nama i do sljedećeg viđenja.